Madyambu ya namuntlha eka ngula ya vutivi hi langutisa mihlaselo ya xihlawuhlawu eLimpopo. Ku ve na yin'wanyani ya le Mokokong la ku nga duriwa munhu emasin'wini va ku hleketa nga ku i nguluve nhova. Ku na leyi nga humelela a Letsitele va duvula munhu va hleketa ku ri i ntoho. Swi vuyise mihleketo ya mina endzhaku ku kahle apartheid ya ha ri kona. Swi ve swi vava hi ku papa a nga landzi mimhango yona leyi a va n'wi dlayela yona. Milangutisa ngula ya vutivi vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Swi tikomba onge mihlaselo ya xihlawuhlawu emapurasini ya le Limpopo yi tlhele yi pfuka hi matimba. Xivutiso i ku xana ku nga va yini xi pfuretelaka mihlaselo leyi ke? Muteki wa mahungu wa ngula ya vutivi Vukosi Mathonsi u langutisa eka tin'wana ta timhangu leti nga va emahungwini. A Limpopo pig farmer and his 2 workers accused of the murder of 2 women are expected back at the Mankweng Magistrates Court today for a bail hearing. The accused allegedly fed the women's bodies to pigs on their farm. They were arrested last week. They face a charge of assault and one of setting dogs on this victim. So today in court here, we saw that group of people over there trying to force their way into this court building, which police have completely cordoned off. Mara ku ve na yin'wanyani ya le Mokokong la ku nga duriwa munhu emasin'wini va ku hleketa nga ku i nguluve nhova. Ku na leyi nga humelela a Letsitele va duvula munhu va hleketa ku ri i ntoho, and ku na yin'wana yi nga humelela a Messina. Lexi a ku ri xin'wana xa switereko xo kombisa ku vilela eLimpopo mayelana ni swiviko swa timhangu leti fambelanaka ni mihlaselo leyi khumbaka xihlawuhlawu. Mhangu leyi tsemaka nhlana yi humelele endhawini ya le Sibayeni, laha ku nga dlawa vamanana vambirhi va tlhela va hoxiwa exitaleni xa tinguluve. Ku hehliwa leswaku lava endleke madzolonga lawa i van'wamapurasi va valungu. Timhangu leti ti humelele vaaki va Limpopo va nga se rivala rifu ra Stephen Xikwambani loyi a nga dlawa a tlhela a lahliwa epurasini hi van'wamapurasi ehandle ka Tzaneen. Ku twala mavarivara ku hala purasini va dlaye munhu. Se kwalaho hi sungule ku juwajuwa, and then loko va sungule ku lavalava swi za se a kumeka swa ku loyi a nga dlayiwa hi ye papa. Bave va bayina ku ve ku no ka ni nga leswaku ku ve ku inana ni ku na va tirha laha ku ni n'wana a nga fita tata va hlevela ku nwa a nga dlayiwa hala purasini, and then va vite maphorisa ni vanhu va sungule ku strike va ya ku hala purasini va sungule ku lavalava va vita timbyana ta maphorisa. Va muganga va humela va hi pfuna ni va kwala khilisi va lava se za ya kuma la nga celeriwa kona va tlhava va loveka xidloko xa yena. Xidloko xi tsariwe ku ri xa muconci loyi xipalani ka vakokwana va ku ni tikepsinyana to nga va ri na to a hi ri na tona. Se ivi me a na fambela kule na ha lavalava kun'wanyana va ni fonela va ku tsutsuma taleni ku ni ya la ni kuma ku ri ni mpela ku va na mfana wun'we nga handla yena a voka siku ri la ku na something. Se loko va vita maphorisa va vitana lavan'wanyana va forensic va fika laha va chavukisa vanhu lava se va vita hi va family va ya laha va handla va n'wi pfukula kuma ku ri a hi yena. Ndhawu ya kona a va va seletele hansi ka misava. Ndhawu ya kona va ri loko ri laha a va ta ku vona laha hansi a va seletele hi inani makamba ya mimhangu ni hi misava. Se va te loko va celurula va kuma kepisi, ende kepisi va fowuna va vutisa ku papa mbale kepisi na mama va byela ku i ambale kepisi. Loko ni nga khumuli ku kepisi kwa ku ri ya njhani. Ene va n'wi tlerise hi mombo swa loko va n'wi pfuxa laha
va n'wi humesa laha u kuma ku ni byongo se byo halaka swa ku xibamu xa ku nga va xi n'wi be hi laha xi ta huma laha a xibamu lexi ku nga ba munhu xona loko va xi vulavule khoto ku ni yingiseri va ri odri so ku va hi love Steven manjhe a nga ri kona. Mbilu ya mina yi vava a ni fila hi ndlela yin'wana hi ku a swi fana a nge n'wi pfuxi hambi a n'wi khomile. Se ku va va hlwerile ku va va n'wi khoma swi ku khoma njhani wena ku va swi teke malembe lama kusukela 2016 ku ri ku va khomiwa sweswiwani hi 2024? A swi ni khomi kahle hi ku ye ku a khala hala handle a tshamile a tiphina hi vutomi bya yena hi ka ha swi vavela hi laha ni ku tiva ku i mani a nga dlaya papa na koho wa ye a faneke a kume freedom a ku tshama hala handle ka ku va n'wi khoma. Swi ve swi vava hi ku papa a nga landzi mimhango yona leyi a va n'wi dlayela yona. A ni le purasini va ri voho va hleketa ingeti papa a landzi mhangu ende papa a nga landzi mhangu a landzi tihomu ku ni tihomu ta ko ti ve ti kumeka koho kwale purasini. Mhangu yin'wana ya muxaka lowu yi humelele eLitsitele kona ku kumeke ntsumbu wa n'wanuna epurasini. Ni le ka mhangu leyi vandyangu va tshemba leswaku mufi u lo duvuriwa a lova hi van'wamapurasi va valungu. Ni fika ni n'wi vona se ni kombela buta ni ri na yena n'wana ba ntsongo ni ku ni kombela ku mi n'wi khoma ni la ku n'wi vona la ndzhaku la ka xikosi se ni dlina ni n'wi hlometela ni ku ni vona ku huma ngati ni kombela mi n'wi phendula se va n'wi phendula ni n'wi vuka hi kuma swa ku i huma ngati a nga dawuliwa la xikosini. Se hi loko se ni tlhela mavoko a ma yimini ma ndla ingaku i timhondo ta homu leswi kombisaka swa ku a ri firijini. Se ni hlamula a boti ntsongo ni ku he boti i vona yini ka leswi mina ni swi vonaka ku na mesesi na swi vona ene loko ni n'wi khoma ni n'wi twa a titimela swa ku i huma firijini a nga ri landzeka mati ni ku na mina ni vona swo ngati liya yi veli loko yi karhi yi twa masana ma tlhava mumu na tende lera va n'wi mbonye hi rona ivi ni se ku sungula ku huma ngati swi kombisa ingaku wo biwa nyamuntlha sweswi kwala na kwala hi ngati leyi se a yi humisa hi swona. Silence Mabunda hi un'wana loyi a nga pona ri ahlamile eka mhangu ya mihlaselo ya xihlawuhlawu. Kusukela loko Mabunda a wele hi khombo ra ku chayisiwa hi movha hi n'wamapurasi wa mulungu hi 2016 a nga ha swi koti ku tirha. Ntena la ku nghena xopeni foni ya mina yi fonela so nte loko ni yi hlamula ku ri na valungu va yimayimenyana kokwalaya so mulungu wun'we loyi ku nga Mark Scott Cross hi loko a teka foni leya mina a yi bela hansi so kokwalaya ku ve ku ri na ku vutisana ku leswi se foni ya mina yi belaka hansi ni nga va ni mi endlele yini kumbe ni onhe yini se ku ve na ku phikizana lokukulu ngopfu lani se a ku vulavuriwa na tindzimi tin'wana leta ku loko u nga yangi xikolweni a nge titwi hi ku sa tirhisa xibunu ngopfu swa ku hi ri black is need black van swartmans so swi vula swo swa ku ndhawu leyi a hi hina vanhu va ntima kahle kahle a hi amukeleki so loko swi ri hi ndlela yeleyo se un'wini wa xopo a nghenelela xikarhi a zama ku a hi thiva so na me a swi nga ni tsakisanga leswi nga endlekisa swo loko a ni fayela foni handle ka xivangelo xo karhi loko ni ri karhi ni huma ni tlhelela ndzhaku leyi ni tirhaka kona se loko Mark Scott a ta hi movha wa yena se loko a fika a ndlula kusuhani na mina a kuma swa ku hawa hi ye loyi a hi ri ku holoveni swi ve distance nyana ni nga vula ku distance ya ku a yi leha ngopfu voma 3 kumbe 400 meters away from ka scene leyi a nga faya phone to the next scene laha se a nga fika endla U10 laha se a nga ni chayisa hi movha wa yena a reversa a tlhela vuya ra vumbirhi a ni chayisa loko se a vona swa ku se i hetile hi mina hi loko sa driver fa loko hi vuya emavhengeleni hi twa ku vativi va nawu va ri yini hi mihlaselo leyi.
va mindyangu leyi khumbekaka va ri vulavisisi eka timhangu leti byi helela emoyeni. Mindyangu leyi weleke hi khombo ra minhlaselo leyi fambelanaka ni xihlawuhlawu va sola matirhelo ya maphorisa ni ndzawulo ya vululami. So ni ku ka ni nga tivi malembe kahle mara ku ni cheka kahle ni tsundzuka kahle nga ku yi humelele hi 2016 ya yin'wana byela se yi ta yi hela last year. So 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. So it's plus minus 7 or 8 years. Kurihela. So I'm trying to plan kwa musala ku bulong buy life astoka mara ku andre nge kanete now. I used to leswi nga loko va ngu veka hi malembe ya 15. Yini swo tiva vona ku wo twa vula kwala va swi khota u nge tivi nchumu. A hi swi tivi ku va ta hini ka nhlamulo loko ni ta ve ni va vutisini va ku mi vona swa ku yini ni ku ni vona ngati leya va ku ngati leya na hina ha swi vona ngati leyi nga ku humeni leswi i swi vona ku mhani a swi voni hi wena ntsena na hina hi le ku swi vonini swa ku i ntiyiso leswi i nga ku i ntiyiso swa ku i yo duliwa se mara hi ta khofema loko hi ta ve se hi ya mahlweni na swona sweswi nandzu lowu wu vekeni mavokweni ya hina hi ta wu landzelela swi ze swi fika makumu yena lowu xikwamba twaka ku sweswi mina hi ta tirha ntirho wu fika makumu se ha hlamala sweswi ku ntirho a wu tirhiwangi wu fika makumu ene na loko hi li thavi hi lave ku la ku tiva swa ku swi ndlisa ku yini ku a ya yisiwa le ka peacemaker i mana a nga ta sayini se hina hi te boti la i ta ya sayini se yena a nga pfumelangi ku famba munhu na wun'we wa ku ya a ya sayina ku a kota ku endliwa operation wo hlamala hi loko se a vuya na majambu ku se phephe leriyani ke i nge te ta hi nyika ku ri nge peli jambu leri ni nga mi nikangi ntiyiso swa ku i dlaye hi yihi wo tshama ku ta fikelele na nyamutlha na sweswi a hi si nikiwa nhlamulo ya ku dlayiwe hi yihi kahle swi vuyise mihleketo ya me ndzhaku ku kahle apartheid ya ha ri kona ni ta swi twisisa ku i swi endla so henhla ka mehe ku ni munhu wa ntima ye mulungu so ene swilo leswiya o endla hi mavomu tanihi ku a ni vona phela a ku va nghozi leyi ngo humelela njhe i yi endla swi tiva swa ku sweswi yima ni n'wi landza ni n'wi chayisa hi movha so ku va tintswalo ta hosi ku tikumana namuntlha na ha ri kona. Xana timhangu ta muxaka lowu eka xifundzankulu xa Limpopo ti nga va ti vula yini? Xana ku nga va yini xivangelo xa minhlaselo leyo tsema nhlana nakona ku nga endliwa yini ku tshungula xilondza lexi? Ni vona nga ku hi lembe ra 1994 ku na swo tala leswi kalaka swi nga lunghisiwangi. Hi hatlisele ku hi siya apartheid ndzhaku kumbe hi lava ku tshemba ku yisele ndzhaku. Hi nga lavi ku twisisa ku vanhu vana leswi va nga na swona timbilwini ta vona ene loko ni ku vanhu ni hlaya valungu vana leswi va nga na swona timbilwini ta vona loko va vona munhu wa ntima va n'wi vona sweswiya va n'wi vonisa xiswona hi minkarhi ya apartheid va ha n'wi vonisa xiswona mara hi mhaka ku ri a hi lava ku hi ku se hi na tiko ra xidemokirasi hi swi rivele hi nga dilani na swona kahle sweswiwani hi ri hi tlangela 30 years ya democracy a ku na democracy ene nawu wa hina wa hluleka na vona valungu va swi tiva ku ri nawu wa hluleka ku wu va phanisha. Hi hala tlhelo ni lava nhlonge yo basa va vilela na vona va hehla leswaku va hlaseriwa hi vantima emapurasini hikokwalaho ka madzolonga laya fambelanaka ni nhlonge. Xana mfumo wu hluleka kwihi ku lwisana ni xiphiqo lexi ke?
Hi tlhela hi amukela nakambe eka ngula ya vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka madzolonga xihlawuhlawu eLimpopo. Mi vona njhani matirhelo ya maphorisa loko exifundzeni xa le Limpopo loko swi ta ka timhangu to fana na letiwa? Ku vula ntiyiso va kokela ndzhaku hi ndlela ya ku swi tikomba nga ku va chava ku langutana na vanhu lava va nga na tifamu. Ku va chava yini a swi tivekani. Ene leswiwa ha swi vona a hi le Limpopo ntsena exifundzeninkulu xa Mpumalanga eBethal. Maphoyisa ma lo vula kunene ku la Afrika-Dzonga a ku na khotso ra mulungu. Ene sweswo swi endleke endzhaku ka loko ku ta va futhi ku dlayiwile vanhu vambirhi va ka Coka lava va nga dlayisiwa hi ndlela ya nsele ngopfu loko ku yiwa emaphoriseni ku ya reporta accident leyiwa maphorisa ma ku a hi na wona emakhotso ya vanhu lava. So na sweswi swi tikomba nga ku kokeriwa ndzhaku Limpopo ku justice hi ta yi kuma. Sweswi a ni convinced ku hi ta yi kuma unless ko hlanganiwa hina vanhu va vantima ku hi kota ku hi va hlohlotela na ku hi pfuna. Ene xin'wanyana lexi xi endlaka ku nkarhi wun'wanyana va tsandzeka i ku tifamu letiwa ti le kule ngopfu. Swi tikomba nga ku nawu wa hina a wu koti ku fikelela lomu mafamini va ti endlela lexi va xi lavaka. So swa lava ku maphorisa ma tiyisa voko ra nawu ku na mundzuku n'wanyani loko a hleketa ku a endla swo fana na leswi a chava. Sweswi a va chavi nawu wa hina. Khomixini ya timfanelo ta vanhu ya Limpopo yi humese xitatimente lexi solaka swinene minhlaselo ya muxaka lowu. Va vula leswaku swa hlamarisa ku va minhlaselo ya muxaka lowu leyi pfuxaka swilondza swa xihlawuhlawu yi ya emahlweni eka nkarhi lowu Afrika-Dzonga yi nga ku tlangeleni ka 30 wa malembe hi xidemokirasi. Aminkarhini yo tala hi languta ku case yi fambisa ku yini because loko ku dloye munhu i case ya maphorisa ti-investigation ti famba kahle na ku yi hetelela yi finaliziwe hi ndlela leyinene. Loko ko va ku ri ku madlayele lawani ku ve ku ri mhaka ya xihlawuhlawu ku na ndlela leyi hina yi nghenelaka yona in terms ya this thing ya Equality Act ku ri hi nga kota ku ri teka that matter separately ku hambana na ku ri ya criminal hi teka ku ri is an equality matter. Hina as commission a kota ku loko ya sungula maphoriseni hi lava ku tiva ku ri ti-investigation ti famba njhani. Loko yi fika ka NPA hi lava ku tiva ku ri swi famba njhani, why swi hlwela yini. So ha swi kota ku kuma that information. A wu sungula ku ri hi kuma ti-case to fana na letiwana loko hi tikuma ku va na leswi hi swi endlaka. Sweswi hi ku se hi vonile ku ri nyana ti-case leti hi hlanganaka na tona hi plane ku ri hi va na ku vulavurisana na vanhu va nga involved, vatirhi va le mapurasini, vanhu lava onaka mapurasi, community leyi nga around mapurasini, ku ri hi ta vulavula hi ta kota ku kuma ku ri mhaka leyiwani yi tisa yini, ku ri hi ta kota ku kuma xichuxo xa ku ri swi nga endlisiwa ku yini ku ya mahlweni ku ri hi papalata swilo swo fana na leswiwani. Kambe maphorisa va kaneta leswaku a va tirhi hi ku hetiseka eka timhangu ta madzolonga ya xihlawuhlawu. Vulavisisi bya maphorisa byi na matihlo ko va leswaku vanhu va ka hina nkarhi wun'wana loko va mangala milandzu va lava ku nandzu wa kona wu hatlisa wu tirhiwa hi xihatla. Milandzu ya hambana, ku na milandzu leyi mi kuma ku yi va yi kha yi tika swinene, yin'wana yi lava leswaku yi langutisiwa hi vurhonwana hikokwalaho ka ku
loko mo yi endla hi xihatla swa endleka loko ya yisiwa ka tikhoto ta magistrata mi kuma leswaku a yi fiki yi kota ku va yi yima kumbe yi tekeriwa nhlokweni. So swi kahle leswaku loko hi ka endla vulavisisi bya hina hi teka nkarhi wa hina ku ri hi swi vona leswaku swilo hinkwaswo leswi hi nge le ku swi endleni swi ringanerile, nakambe vumbhoni lebyi hi nga na byona byi ta swi kota ku ya byi ya yima na ku va byi kota ku va byi amukeleka eka tikhoto ta hina. Hi ku loko ka hi nga endli sweswo swa endleka loko tiya va magistrata na vachuchisi va fika va yi teka mhangu yaleyo va yi humesela handle va vula leswaku ku hava a yi kombeti leswaku ku nga va na ku boxeketa ku yiwa mahlweni na ku vanhu va kota ku gweviwa. So hikokwalaho hi fanele hi teka nkarhi wa hina. Hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X kumeka hi mahungu ya Xitsonga eka SABC. Periperile.